Duboko u brdima iznad Krupnja zapečaćen je rudnik koji krije više od prašine i prošlosti. Tamo, u jeku Drugog svjetskog rata, nalazio se štab vrhovnog štaba, Tito i partizani pod zemljom. Priča kaže da je tu sakriveno zlato, ne ono iz legendi, već pravo. Tople poluge, sećanja na pokradeno vreme. Posle rata ulazi su zazidani, bez objašnjenja, bez tragova. Meštani pričaju o koracima noću, zvukovima iz zemlje i šaptu koji ne pripada nikome. Jedan rudar 1993. godine sam se spustio dole. Pronađen je sljedećeg dana bez svesti. U blatu grebao tlo kao da je tražio nešto. Rekao je samo jednu rečenicu, nisu mi dali da uzmem. Od tada niko se ne usuđuje da dira stolice. Možda zato što rudnik nije prazan već čeka, već čovjek i čuva.